دما خوش بد برنامه دریه دن ده جاره کدن ام بهفرنه میوان ما ایرو گلک جوا جنیزیک و وی وکی هنرمند ناست کن میوان ما روتین دایه روتین دا دما داویه ده پرتوکا کوی هات چاپ کرن پرتوک جبو زاروکا هاتیه نیفساندن ده چیروکته دنه پیره و روی و چیروکا چوی که اف پرتوک بشکه یعنی بشه یکمج پروژه کی بناوی کاکلی کنجی مجاره ما ایرو و سر ادبیات زاروکا و سر وجه زاروکا به گشتی بری ویجی د سال 2002 د پرتوک کدن یا چاپکری یا روتین دا هی گو بناوی زاروکی روژه دا آخفن اف پرتوک 2002 ده هاتبو چاپ کرن لی مجاره ما ایرو یا برنامه و بیتر وجه یا زاروکان به و ادبیات زاروکان تبخيري هاتي برنامج خير سپاس از باورتكم دمك دريجت در نكتي سر تلفزيونش بقولهم كيف خوشن قوتي رو ميواني مي راست نسكي سي سالاي بري هر تشتي السلام خودشينم توائي حوالي مرة ربا راپورا جبركو جبو من انسانه كي گرينگه از بكداوي من في هيزي قرت دناوا كردا دا زوار بيجم ناوا تكوشينا كردا دا من هيزا خو هاري مزن جرى برا بارو قرت از سلاف خوجورا دشينم تایبت یپی گیرا اگر کو آنها می تماشا دکن توایی تماشا بانه جدایی که شهید رسول الله خودشینم صبر کی مزن جبو وان دخوازم و سپاس کم جبو مغازی گلک سپاس بو حتی تا برنامجی امی دفج خرجرا مزنان و چیروک وان بردن و امی بین زاروتیه بری گو ام بحث زاروک کرد حمام تخوازن زاروتیا روتین داجی هنکی ناس بکن یعنی از باور دکم دلگمگمه زاروتیا خواه لوی دلیل سرج دایک بونا خو سال دستپیک جیانه و زاروتی چی مای چی بیراته؟ از دنوا زاروک کرده دا belki var dibinem her gav dibijim az xo gelek bi şans dibinem hem de malbat ki mezin da hatım rudene hem jî gem wareki pir xweşen zanima diye wareki welat Parîzê di dema me da dema ku از 1962 da hatime rudine nefşe me پر به شانس بون جبرکو کردواریتی هبو و از دکارم بیجم حتی 9 سال از من دخن جیانا کردا آنجی جهانا کردا تو جهانا کی مناس ندکر چما حتی 9 سالی چما نه حتی 7 سالی زاروک 7 سالی دست دبستان ادکن درن هینی ترکی ده دبن اری اما الجمت چما بونه از در باس سنفات سیاه ببوم لی من ترکی نزانم بو مهاتن مالا مجبر هن استنگیا مهاتن آنکاری سنفا چارا دا دما من دست دبستانی کر من خوارن و خوارن ترکی دبیجن یا من وان لحف دخس من نزانم کی جا من دگو یمیورم جبوی و خوارنی جبوی خوارنی جدگو içmiyorum به من دکنیان جبرکم راستی نه تنه از بارم نفشي من اما سدي نودي نهيوان بيرنجي بو جبركو لگمگمي جيان كردي بو هرتش تلفزيون تنبون ونزانن داگركريا هري مزن كردستاني دا سال 80 دا دما تلفزيون بلاوت كردستاني بو لگوري من استم دبيجم كردستان اساس و دمي گندو باجار حتى كرن تركي كت هر مالي و جميع تلفزيون تنبو هر شف بدهان چیروک گودار کرد که او چیروک من بزاروکتی گودار کرد نه از وان جبو زاروک رفت کاری پیش یعنی لگورته حتی سال 80 او داگر کرنا روح و مجیه کرده هین دست پی نکرده بود تنه اردوان هات سدی سد از بوی باوری دم او سای اگر لکولیم بان باش لکولیم چکن حتی نه 80 او دویم هری گرینگ گرپکی که در نکاتا ایرو نباورم لکردستان کردواریتی هر عده پر کم پر دبیجن یا پر بلکه هن هرم هنج کس هن عشیرت خوب پاریستانه اما وقتی دن از باورم سدی سد وینا کردواریتی رابج روی کردستانی بله ده لگمگمه تجمال باته که گزاروای کردی زازاکی بو یانجی کردواریتی بو یعنی گمگم چاوایه گمگم هر آوای خو
نيفا نيفا نيف زازان نيف كرمانجن نيف سنين نيف علوينن چزانم عشيرت يعني نيفا عشيرتا زازان نيفا عشيرتا كرمانجن دوار از کارم بیشم مالواتا مجاز باورم به کوکا خود هوای زازان لبلی کرمانجی داخفن دیو بعد تل مال بزازا کرمانجی نه کرمانجی داپیرامن دیا باومن دما دبیجن روس اشکال کردستان کریه دوی دمیده از باورم جالی درسی می هاتنن یعنی تاني او فلتيه جمال بطخو او فلتيه هاتيه دملي بو يعني زازا بو دملي بو دمل كده اخفي علي خالي بابي من علي ديا بابي من تبعي زازا بون زازا كده اخفين خورمك بون يعني عشرتا خورمك بون بله اما علي بابا علي كدنجي علي ديا من بابي كرمانش بوج هيلا قرسي هات بو جمجمي اما دیا ویژه کرمانش بو ج گمگمی بو بله لگمگمی زاروتیا خو دور هون چون انقره پشتی انقره هون پشتی انقره دی با من زورین اما از ببرای خوان راماتن ل مانیسه مجیان کر ل ازمری مانیسه دو آوای دا از دوان درام ازم بو و پشتی ویجی مدید یعنی استانبول سال نوتی یعنی جوان چاقا هشته و نهاشون دا تكلم بتكوشين عزيزي راتشيبو اجا حشتوني هاشون دا قاف بقاف بتر كتم نافا تكوشيني هروا كتم نافا كردواري جاركي دويام هس بيجم جبركو راست يعني از بوي باوري نتني جبو من جبو هر انسان اگر دمال باتي دا تا تربيه كي تا بنگه كي كي جانواري دا اگر تو انجليزي انجليز كردي كرد تركي ترك تما دمالباتي دا تشتكي قرتي او واندا نابزده تو سروي هي ميدكاري خطر بكي سپاس کم دیو باوی من نل جیانینن استم سپاس داریوانم جبرکو ما کردوار مزن کرن مالبات تبایی ولاد پاریز بون نه بريمن خوشک من همو دویواری دا يعني نیز تم خود نوا تکوشینی دا دبینن اجنه دور بوم لی من جسارت ندکر حتی نه حشته و نه جسارت کی هات از کتم ناو بله رحمه خدیل وان به بله سپاس سال نوتی دست پیک آویده یعنی از باورت کم تل استانبول او لوید ریجیان نوتو هفته از چوم استانبول جارا یکی بو از چوم بوم میوان نچمه وش اغه پر بحثا کارتا و خباتا استانبول دکرن و سال و تلوید ری خویای دست پیکا آواکرنا وان دستگاه کردی لوید خویای تدناف ده جیه کرتبو و کار زاروکا جی دناف ده من زاروکتی خدا سروی قناق یولو تشت کاری مرد من زاروکتی خدا پر عشقشان دماکو از صنفا چارا دا پولا چارا دا بوم لانقاری از ترکی فرد بوم من پر زحمتی کشان از دگریام چندکی نو بو و آنها فهم دکم که او ماموسته yani en az insani kemalist bu nege, faşist ne bu nece? Kemalist bu. Per sermida dağıt mesela dugu çumat kurdu hatta bavemin gazi kribun dibistani dugu nemite bide polis açava Türkiye nizane falan tişti usa. Jiber vijim min tim dixwas dugu zarek Kurd hem bizanı ben Kurdun ama hem jid jiber ku mecburiyen tarın dibistani Türka hem jid dibistani Türka da serkefti ben. Deman neçeme ve bu şanseki mezun bu jibo Kurda carayı kem bu Bakure Kurdistan tevgereki çandi mecin avahi ki çandi min damezranına ve da jigir jibo min ev tişteki pır peviste pır başeji hem min xo perverde dikir hem jî zaroka perverde dikir ve dinavî karî de tevekû çi yani bêtir te biçim jûl bûyî di destpêka damezrandina ne navenda çend Mezopotamya beriya wî ez mekoma medya me ava kiribû merdan anha aranjörekî Kurd herî bi nav denge ez û merdan û kesê din hebûn koma me hebû kom medya hebû ama me nizanibû yani ve demin mi digo hemu Kurd PKK'yim mi nizanım bu derbeyi PKK rexistinek din heye ez çum rexistinek milor dersi müzik edi da paşe komela Walat Paris jinin Walat Paris ek Kurdan ve bu despekan nodi bu İstanbul'e milor
دست به پرورده 15 هب کچین 12 سالی 15 سالی هبو کره آوان هبو مبور دست بکر نو دو یک دم مکمه هبو من هم دام زران در جیگرت هم جلور خبات یکم خبات من این موزیک بو کم مزوپوتامیا مزرابوتان بله از بو مردان بو روجبین بو باشه کم گلی مزرابوتان من دام زران همان دست به خبات زاروکا کر و دمی مجی وک فقیه حسین خود رحمه خاله که gerçekten من مستکی برو وک اپی موسا بو وک شفیق بیاز هبو از پر سپاس کم دوی خباتی داجی کداویه دیسا ردکته کر پر تشتا جوان فیر بون yani tamam me Kürdi de akbe ama me Kürdi neveski me nizanım bu yani hinjiyem ez bixwaz hinjî pir kêmim di wî warê da Kurdiyan nivîskî tilneçemê destpêka salê notî de tilwê cara yekem û çavê min dît yani li ser î şewqe heye li ser yani cara yekem nasîna min bu çevê me hem xwe perwerde dikir û me hem jî zaroka min perwerde dikir ev hewesa mesela wilo hilbijartina hetanî di mûzîkê de karê gogirêdayî zarokayê ev ji ku derê tê hûye ji qasê got te dest pê kiriye heta roja îro ev mesela li bate cî dikire ez zaroka hez dikim yani zarok min ez tim dibêjim li vir jî dikim dubare bikim zarok û gerîla du dünyayê paxişt du cîhanê paxiştin çünkü her tişt li wir hiç bendewarîkî wan tiştekî tune her tiştê xwe dikarin bidin û her tiştê ra vekirînin. Lê zarok pir egoîstin ha eziya zaroka pir aman çawa egoîst dixwaze êwî be ama dema tedawî jî dixwaze wî jî parva bike. Mesela zarokê Kurda jî bêtir li gorê min pir pêwîstiya wan bi eleqe hebû ji ber ku li gorê çanda xwe nedahatin mezin kirin jiyana wan ne Kurdî bû ama Kurd bûn destpêkê min got gere ez ji bo zaroka xebat bikim û dema me dest pê kir bi heft zaroka min dest pê kir pir kes dikeniyan war binê simêl da dikeniyan mezinê me dest Kurdî berdan bi zaroka ra tu çi bikî bi wan zaroka xwe nexapîne lê dema koro hinekî pêş ket gulê me zirabotan pir wek şoreşekî bû yani ew zarokana pirê wan niha hîn mesela yek Ahmet Bujwan demek dirêj li televizyonê dixebitî li agirê jiyan da wek müzisyen bû dîsa gelek kesê wan ez dikarim bêjim ew zarokana keda wan pir mezin bû vî dawî jî dîsa CD kî wan derxistinin müzik bi navê dengê zaroka ez hinekî xemgîn bûm ez bêjim çünkü heqsizî kirin li wan zagerek bigotane ew zarok bûn çünkü ew koma wek pêşeng bûn yani tamam min wan perwerde kir ama ez bi xwe jî ji wan tişta fêr bûm wek militan bûn çünkü em diçûn kîjan konserê kîjan şevê êrişî polîsa li ser me hebûn ji ber ku stranên digotin tenê Kurdî bile bigotana digotin çima bana Kurdî dibêjin yani bi wî rengê çend sala vê meselê wilo dewam kir karê te ez 3 sala li neçemê mam min 3 sala li ber xwe dazwar bêjim çünkü dilê min da tim hebû ez biçim jiyana gerîla nas bikim ez wan binivîsînim ji bo wan stran çêkim destpêka nod û çar ez ji neçemê qetiyam û çûm ji şuna jî zaten ji xwe te ew armanca xwe jî pêk anî zarokê rojê de axivin her demaniyê cem lê îro yani mijara me ji ber ne ew tenê me wilo ser derbas bin yani te behsa du dünyayê paqij kir yek zarok û yek gerîla vay xuyayê tu wê armanca xwe bi her dwar jî pêk tîne em ê destpêkê pirsa a ew cîhana gerîla piştî derketina vê pirtûkê تحس got ev mesele wilo têr bû yan jî hîn tu dibêje hîn pir tişt hene divê tu bibêje binivîsîne pir kême pir yani ez bêjim pirtûkeke hatana derketin min pirê wan xwandiye ser gerîla ez karim pir rahat dikarim bêjim ancak sedî deh hatiye nivîsandin û ji bo te wekû kes ji bo min wek kesekî ew jiyan dîtiye gerîlayetî kiriye li wê derê maye û hatiye ev mesela serpê hatî nivîsandine ji bo te tiştê got her tiştê got te dixwest dibêjî te got zarokê rojê ji xwe li wir divê pirtûka yekem de zarokê rojê diaxivin min bîranînê wan min bi wan re reportaja çêkiriye min bîranînê hevala nivisandiye yek tenê bîraniyekî min heye
من أنا جي برتوكي قدان ديه نزانم هبي دكم بشر روجا دوي در كبل سر جيانا جريلا أو نيرين منن بله أو نيرين منن از دبيجم نيرين سيامين ناوي برتوكام جي وصابه جري يعني جيانا جريلا ده هر واردا belki pırvari ve henin ama ezvak hünermend demal vurgum pırani balam dikşan او germayetiya hevalti pır enteresan yani meru teni vi binin zaman dikarın dehan sedan pertukabın visine mesela pır rahat dikarı insan cani insan her tiştepe dema cani tetune yani ama cani xo pır rahat dikarı bu hevalı xo bide mesela av biseri xo mjara bisedan behzaran pertukaya بله دواره دا مثلا پر کماسی هنن طبعا از بلکی وک انسانه کی من تشتکو من دیت حتی جمنته از سترانا دا دنوسینم دبی پرتو که دا جمنسان لترینا که اما دباوریات يعني افرسهانه مثلا سر زاروكاج در واسبه سر غريلا جيب تايبتي از في دبرسم يعني تدبيجي ممكن روجك بي جو مروف قارب اگر ببيوان مقايسه بكن مروف قارب تشتكي بنفسينه نرخي او قاس بلند بوك نرخي جيانا انسانا جيانا غريلا جيانا يعني اف جيانا دلسوزي وجان غوريبوني وجان فدايبوني مروف قارب مثلا هاني بينزمه يعني نفساندن دكاري ولوان روشن انساني هري كوير قارب ينزل يا جماعة ساندن تم كيم دمينه تم كيم دمينه لقولي من دوار ده سيمفوني و فيلم سينما بيتر دكاره وان هستابينه زمان جبركو چما نفساندن ديمان جبركو ام بيجن يك كاره كي سينما ده ديمانه كده تدكاري دهان هست بدي خوياندن اما بنفساندن yani dibe ez nabêjim sedî sed nabe lêk dîsa kêm dimîne mesela tu çi qas jî zimanê te xurt be mînak Yaşar Kemal Duwarê edebiyatê te pir însanekî xurt e rast e dema me rû pirtûkî dixwînin ji pûrtê serê însanekî ez bêjim bi deh hêvoka tîne ziman lê dîsa jî li gorê min kêm dimîne Nizan az vardı fikrim. Yani nefsandın ne kadar bir gevi radeyo. Ne kadar mesela nerineki geyla mesela minak evinek yühe dedeli da mutlaka her insan. Ama tu hiç çabi eğer tu insan ekite geçti bir yani jembejin tu hissete hanek khutbe tu da nerini da dibini. Tu hiç çabi nefsini. Çünkü ev hiç nayne zaman. Belki jkhuraji yani bu jkhura itiraf nekriye. Tu hiç çağa dikari binizan. Perskreket بوره perskreket كله فلسفيك هي نافبرا هست ونفساندني دنيدا حتى شراده كاروان هستا يعني بك غوتن بك بي في حبرا زوال سربله او برسك فلسفيك قالكي كفنج ديرو كان نفساندني دي تكرن يعني زعما işte duyvar da edebim müzisyen heneki bir şansın ama eko film çeydikin better bir şansın jiberku ديمان هي موسيقى هي وأخافتن هي يعني أدبيات هي هرسي هريكيم هرسي أوكا هرسي باش هنريتنا يك وبتر دكارة وان هستابين زمان يعني تشتي جيلا ده دهات جياندن أزبيجم مثلا يك دقيقة يجانا يك دقيقة تشتي دهات جياندن تذكري لسروي 1000 روبية بنفسني 1000 روبية بنفسني بفكرته قصدي خو بلكي خو بتر تجوي هبالي خو حستكي ولبرشة في تشيء تكبه وهستي نكام مثلا من خاص عزبين زمان ما برزحمته راسته جبو مثلا کار زاروکان جمزرا بوتان حتانی چیروکا پیره و روی و چیروکا چویکی دوی ناف بریره يعني اب نافبرك هناك دو دريج دم دريج هي بله تشتهي جو ام نزان درباري مجول بوناته بكار زاروكار اب بروجه لچارچلا د سپیکر لچارچلا بوليگامه پر چاوا بجن هواریم پر جدا هبون ج روسیای هبون ج چارهلی چار پرچه کردستان هبون ج اروپا هبون ذکرم نواج بجم وک هوال کامیس هبون مثلا پر بوالika tüm dugo tu duvari sarok jimara go tu duvari zaroka da kurbe dugo mesela
ربار راپور جمعه بخو گفت دگو تو وی واری دا دکاری کاری باش بکی سر بیا کربه مثلا رامیز لچار چلا تم جمعه دگو آلوراجی والا نسکنه او جمعه بو او من بنجا هاوی کاکلی کنجی پروژاوی نابی لمان شاهین هم حوالی من زاروکتیه yani ez salaje mestrim belki ama evvelki min kendi hem cemvalati mine zaten Türkiye'de van rıntnuvene acı leman çekir bu hoca hünermendeki ve proje lur despekir min go av çiroke kumun zarokti godar dikir gere ezvan van nefşiz nuraje hatta jü desteminte lur despekir jimran deftereki yani bun من حمود وان چیروکا لور نویسان. اف چیروک تشکیل بهیستون؟ دیا من دگوت، باوی من دگوت، او خوشک من دگوتم، زارابی من دگوتن. و دشاقی نه تلویزیون هم بود، نه رادیو هم بود. دما دو شف تندور هی نظام جمعی بله. روزا ام چوم ام کرابی من پربون کچاپی من ام قاسی بسیه. زاروک هری کم سیح زاروک مالباته کی دگشتنه بود. من نیکی خود کردم تندوری و یک جوان کی جام باش بزنه به جمعه چیروکا دگود. پری جاره و میوان چیروکا گودارد که سر تندوری راد کردن سبیرات بودم نوا نوینه خدانم دایی که من مده. او مبصدان جاره گودار که پیروکا مثلا پیرو روی از دکارم بیشم من بلکی 1000 جاروی گودار کریه. ادی من وک ازبر کربو. ورزیون چیروکن کردیه گلری گلکن یعنی گلک شیوه الگلک دبرات بیوانا تد نبره هالبجارتنا وی شیوه و نوی شیوه بخوازه از گمگمه من لگمگمه چوا گودار کریه شمالا چوا گوتن من ببه آوه نویس آندیه لی من دخواست یعنی هرمی دنجی چوا مثلا مقاس جمن هات من هن چیروکا مذکر ما مستیدن نویس آندنم میناک من وانجی دخوان پر فرق تونه تاني د پیواده هند فرقه و هناك شيء فانتازي لهن هرما ميناك هرما بوتانيا جي غرزان يا جي ام بيجن بهتينان هناك فانتازي وان جودانن هرما ما بشكل جدا يعني مثلا از بيجن دبي اسكامبينين امده مثلا belki uçağı لجمد قلتن اسكامبيني خاربتي ne قلتن امده امتو ne bu uçağı yani Diyarbakır yani ciddi gotun İskampeni Erzurum'u. Ciberku pevistiye xo mesela malbat alışverişe her imezin düşün yalı Erzurum'u dikirin yalı Diyarbakır'ı dikirin yani ciddi düşün Harpeti. Bacar imezin bunu ilk Kürdistan'ı yani düşün Melatiye. Böyle her du çirok şey yani cihaman jederine vakti hel beli. Le devik projede sih hap çiroke. Divan sih çiroka da az de hap çirok şi min bixone bisan diye. Minak mesela çiroka rojan. Min roja kiriye vek haf bira da axfın. Taybeti xod bejin. Jibo zarokên taybet em bejin 3 sali hatta ne haf sali. Eko hin xwandinê nizanin. Mesela az او حب برا داخل تایبتی خود بیشن اشتوی روزی انسان چه دکن یعنی چما ناوی او چما بیه سشمی او بیه پیشمی او بیاوی مثلا چیروکی اوساجیانن لی گرانیون چیروکی کو من گودار کریج دیا خورا ام بیشن جم مالباتا خوش دارور خو موان چیروکان بسان هل بجارتنا وان هر دو چیروکا جبو پرتوکه یعنی تسدمن تایبت همون گو پیری روی چیروکا چویکه نه دو چیروکه دن لی هر دو تایبتی وان چوا مثلا از دخوازم هنکی دما دوان چیروک داجی هنکی چوا بیشن مواری پرورده داجی زاروکا هنا کی بکار بوده مثلا پیرو روی دا دزی پر نباشه تشتکی نباشه یعنی درو گوتن یعنی رویش برگو در هم دزیه دکه هم جی درو دما خال سر دکه دور جی مجبور دبگو هر دو به خوفگر و دور دا او دوی چیروکی دا پر خوش کدی رواده ده مثلا تره شیر دخوازه دوی جبو که از بکار بم شیر بدم ته تجمرا گیاه بینه yani دوی dünyayı da her cihanı da danın üstündene ama danın üstündene ki ne vak kapitalist mesela av tere jura gihatine de ve av ter duha av şiri xude de yani av kani av çıkıya yani duvar dibejim çıkıya دبیت هر جقیزا پاشیرا بیجه برای خبرکار ورن
işte ber xizan revekin ku ava min were ecav bidim te doğrudan zarok ew kişi fêr dibin yani kedê ked hatan tu ked nedî hatan nê tu cehd nekî tu nikarî tiştekî bi dest bixî piçekî duî warê de çîroka çivîk ta jî qurnazî an jî em bêjin bê ked tu dikarî hin însan pir însan henin bê ked tu mêze kir pir tişta bi dest dixe û lê bi xirabî yani dest dixe çi dike dek û dolaba çê dike torda jî ew jî ne tiştekî ne baş e lê însan gere yani jî zarok tim şiyar bin min van her du çîroka biwawayê yani nizanim rast yani mesela kedê her du çîroka digîne hevdû yani merv dikare bêje xalek hevbeşê di navbera her du de lê di dawiya çîroka dûlo ez pê hesiyam wek şîretkirinekê jî heye yani hatî nîvsandin û di sedeyê de jî dibêje yani biner zarokno êgo kedê bide wê yani dizîne çareserî êgo kedê bide wê li gor keda xwe jî karibe encamê bigire rast e yani zaten li gorê min her çîrok armancekî heye dema nav gel da çîrok tê gotin dawî da çîrokvan her daim dibêjin ve çîrok em ê godar kir işte em hêvîdarin we ji vêya dersekî ji xwe re derxist dibe yani demek ji boî tiştekî tê gotin yani çîrok tenê ku ji boî godar kin na lêbelê tiştê herî giring ji bo zaroka dema çîrok godar dike fantaziyê wî fikrê wî cîhana mejî wî fire dibe ji ber ku dema çîrok godar dike ew bi xwe fantazî çê dike lê dema li televizyonê mîze dike çîrokekî godar dike yan jî em bêjin çizgi filmekî didin zêde fantazî zaroka ew nabe çünkü ew tenê wir tembel dibe mejî tembel dibe çünkü her tişt heye li wir hem dîmen heye hem axaftin heye ne hewcî ew fantazî çêke lê dema dixwîne an jî gohdar dike çîrokekî bêtir mejî xwe dişxulîne û çaxê fantazî bi xwe çê dike mînak min zarokekî raxivî bigo te pirtûkê nebînî eger te çivîka çîrok godar kir çivîkekî çawa bû ku çivîkekî pir mezin bû û kakilê wî jî rengê sor bû bigo çima sor bû ku nizam sor bû xeyala wî xeyala wî ye yani mesela çîrokê çivîkê pir mezin xiyal kir li gorê min televizyon giring e lêbelê mümkün mertebe televizyon be jî were xwandin çîrok an jî wek tiyatro bi axaftin were gotin bêtir baş e ji bo zaroka ji ber ku mejî zaroka bêtir dixebitîne dema film bû an jî çizgi film bû zarok tembeliyê fêr dibin mejû hinî tembeliyê dibe yani zêde kedê nade yan zêde emek nade zêde cehd ji nake zêde hereket ji nake aksiyon tune her tişt li ber çavî ye temaşe dike لê wextê got ana we sedê pêr derxistî ye wextê got sedê bi ana min jî min hem pirtûk danî ber xwe hem min sedê guhdarî dikir sedê rehettir bû yani ev jî hinek ji tembeliyê bi zarokar çê nakin ew mesela ez çawa fikirîm CD ji bo zarokekî xwandin nizanin em bêjin ji yek salî ya jî ji dayîkbûna xwe hetanê 5 salî zarok piranî xwandinê nizanin pir rehet dikarin û çavê wan CD daynin ew zarok godar kin lêberê zarok dema xwandinê fêr bû zaten zaroka tu nikarî bi diskinan em mutlaka godar jî ke wê dixwaze ew ê rûpela bi xwe jî teqîb bike yek jî biborin ev proje destpêkê da jî min tim ji bo mamosta jî fikirîm çawa ji bo mamosta boy dibistana mesela vê pirtûkê kîjan mamosta li Kuderê Kurdistanê her mamosta dikare vê pirtûkê bigire 20 hebzaroka 30 hebzaroka bîne cem hev ji ber ku me muzîkala wî ji daniye min koreografî wî çêkiriye notayê wî tê danin û dikare wan 20 zaroka her rolê wan bide mehkî du meh xebat çêke wek piyes daxe ser dike jî dikarin di kursê muzîkê de jî kursê muzîkê da jî dikare wek em bêjin tu mamosteyî li gundekî Kurdistanê 30 zarokê tê heye li vir nivisandiye dawî da mesela çawa zarok çawa li ser sahnê diskinin notayê wî heye mesela yani jî mesela li vir dika şeşem dibêje mesela dika de çawa dilîzin bi çawayê diskinin kîjan dansê dikin kîjan Kuderê
گوتنا دبیجن همو تشت تداهی یعنی جبو مموستاجی پر حسانه کو وان چیروکا هر مموستاکی دبستان خدا به زاروکارا جبو هگر تمنی زاروکا گون دست نشان بکن جبو وی پرتوکیتی چند سالی بیج اكو جبو بكار من بليزن يعني وكس رول بليزن نه رول بليزن جبو تمني جدايك وينا بقرا هاتاني كو زاروكي هفته ساله جبل كرد بري كردي نظام اي بس انا تقول جبو ما مستيان يعني دماغو اف برتوك اماده كر نجرك هناكي تمنكي دست نشان كي هبا بنجهتا هي طبي بنجهتا با جبو زاروك ام في برتوك جبو ما مستي کیجان زاروکان جبوک پنج سالی حتانی ام بیشن 16 سالی پنج یعنی 16 و دو بشه دبستان بنگه تبیجن کردینه بنگه سرتایی و بریا سرتایی از بارم نهال کردستان جه 3 سالی 2 سالی دست پیدا کن حتانی 7 سالی یعنی هلینو بخشین زاروکان وان او دور داج دکارن مثلا او دکار به گهداری کرن سیدت کار به گله مز ربطان دا سه حب زاروک من یک 4 سالی بو bilge belki anam temaşa etken zanım Dilan hebu Dilan 5 sali bu bilge 4 sali bu Murat hebu Murat 6 sali bu wan je zarok edim beter zutır strana ezber dikirin rolü xo ezber dikir ser sahne çünkü gole mezrabotan tenis stran ne gutun me her stran koreografi aye hebu hem dilisten govent dilisten çiroke ki danin zaman u hem je gutun je berbi zarok سالوان چقدر بچوک به گرتنا وان زیاده تره هر کو مزن دبه çünkü mecbur bitiş dedin jim mecbur debe ama zarok ambijin 3 sali be dünyavi daha per ser şekla godar dike ve qafi khoda jera imaj tedke او imaj dema te biravi persiste gotin jite biravi jbovi proje hani yani ev pertuk çıka seje çap bu luku çap bu luku te peyda kirin mir müzik ya seri de hatta davi mir müzik sponsoru ya mir müzik bu nava yekeme ve proje ki je 15 hab Portugal am de fikrin وجبوvi yani çend dane çend nuskha çap kirine از وی نزانم از آن تشتکی بیشتر بلکه شاشبه لیبلی جاری کم فستیوالی دادرکت روزا فستیوالی من بخوجی امضا دکر گلک حتن علاقه کی مزن هبو از بارم هین لترکیه در نکتیه yani هیچ دکم demek ki kurta kom müzikçi le Türkiye derxe le demaviyatune yani ava 6 salide şunlarcı disa her dikare çap be o disa jiberku her udaime ve zarok hebben. Dema merov mesela ana نخواستم زاروک کردا اگل اروپای دیجینیا جی لباجار مزن لکردستان دیجینو وها تدنر او قاسی تکنیکا یعنی جبو گهاندنا ویجه ادبیات جبو زاروک او قاسی پیش کتیه دیمن او قاس پیش کتینه پرتوک او قاس پرنولو دنا و یعنی رقابت هانی رگلو yani derxistina pertuka ki bsede ya ve karibe li hember zamanı tişteki bike. Mekhaben jibelku çi yani de. Yani jazaruka alaqati le beborun vek rakhne jibelke çapamaniya kurda da zede alaqat nedi ez bejim. Tene ez barım careki le rojnama politika da havaleki le ser nefs bu nefsigu. Spastıkım. Le vekitin yani یکی مرخ نکر یعنی پرتوک چما درخواست یعنی اول چما درکتی کی وام چاپمنی و چاوا گوه بده و چاپمنی زاروک دو چاپمنی تننه بشه زاروک دو چاپمنی تننه مخابن آنها زاروک تننه روزنامه زاروک تننه برنامه زاروک تلویزیون کردی تننه از بارم آنها ست نزدیک ست بلکه سده زدتر تلویزیون کرده جهانن هذا سر كرمانجي بيجن يعني تشتكي له بربشة يعني تاني الباشور هول دام لقوري من هي نكتية أصلا tam نكتية روجابا كردا تباي سبب شيء مناك أم بيجن تاني أبوري به نا أبوري هي تبيجي زمان أنها زمان جي كلك زمان زان جهنن لقوري من هي tam نكتية روجابي هي بوستياوي herhalde ez var fikrim çapamaniya kurda hin
قرار ندایه کو ام اقصا کار دکن لبله اگه تو زاروکا پروردنه کی تو کردواریتی نکی راه زاروکا پیش رو جوی چه ببه؟ اشخوا مسئله اوی یعنی امجید خوازن نها به هفدور دست خداین سر برینه و گوگود بجن دوه کیجا سیاست مدار کرد وکه دوه کیجا کسی کی گوه یعنی به مجارن گشتی و مجولت تبیجوه به زاروک سبروجا ملتان زاروک سبروجا مدوانزا و نرخ زاروک او قاس بلند لید مخابن دراستیه ده تبالا خود ده نوسایه نه دزگهک نه روزنامه‌یک نه کووارگو به تمامی ولو خروج با زاروکا به چه دهیلگو یعنی تن دوار تئوری ده پس نه زاروکا و زاروتی بیدان و دوار پراتیکه ده تشتک نبی تم بندواری که لگوری من شارجه از نابجم نافکرن از نابجم ویا بزاناتی تو کس از باورم دخوازنجی لبلی تنی بخواستک نابه دوید تو چاوکو مثلا امبجن دمکی دوار سینامی دا پر کماسی هبو دبستان بابون گله کسان شاندن پرورده دیتن او کرن ایرو مرو قلا ادي راحت كاريتو قلا سينما كردي بكي جبركو هر واردا لروجلات لباشور لباكور لروجافا لاوروبا جالك سينما كردي تشيبون و تشتكي دركت اورتي ادي تو نكاري بيجيك سينما كردي تونه تاني بيلماز güney نكاري تم ifade بك لدواري خباتي زاروكا مخابن لچار پرچه كردستان و تواهي چپمانيا كردستان هين وك اساسی پروبلمه که اساسی یعنی ام بجن کور و دور رونن ام گرج بوی زاروکا خباته که چیکن لگور من تشتک اسانه دیه باش اگر از اولو بیجم ناف دکوانات بیجن اگر مروف لسوجداره کی بگاره کیه یعنی چیه سوجداره کی پرن از بارم سوجدار پرن از دبم اصاب گره بفکرن مثلا بفکرن aksa xebat dikin taybet em bêjin gerçekten kedekî pir mezin didin hevalê ku di warê siyasetê da û tekoşînekî pir mezin didin û her roj xort û keçê me hîn nebûne bîst salî şehîd dikevin evana ji bo çinin ji bo pêşerojên pêşeroj çi ye zarok e lê tu eger tu aksa ked didî aksa her roj hîn li rojava bi dehan xortê me keçê me جانگوریتی شهید کردن. اوانش بود چه شهید کردن؟ من کدوان شهید بود چیه؟ جبو کو پشروجا کردن کردوار وره جیاندن. لبلی تو اگر جبو زاروکا خبات نکی پشروج کیه؟ زاروکه. از مگوت یا سال 80 دا شرم بکوت تب نظام نفشه ما وسابم ما شرم دکر بدیو باف خورا ما ترکی باخ بیا یعنی بچه کی نه باش ما مزد کرد اما ایرو تو دوی کیجان زارو که بعد کی تبی ببوره از نکارم خو کردی ifade بکم لهر بشه وسایه اواج بر چیه اواج بر کو تو گرینگی نادی بیواری نه بکو نه بزاناتی تو گرینگی نادی نه جبر کو siyaset راستیجی املسر پراس راتینن yani Kürt به her havayı hinci kokprin çebun işte Şengal Kubani evrast ez viyaj dibînim ez nabêjim lê tu nava vî rastiyê da tu rastiya herî bingeh bibînî tu ji bo pêşerojê kar dikî şoreş ji bo pêşerojê ye xebata tebvahî siyasetê ji bo pêşerojê ye keda şehîdan ji bo pêşerojê ye wî çaxê pêşerojê gere tu bikî esas bingeh bidi pêşiya xwe kemasî çê dibe tabii ki tu bixwazî nexwazî çê dibe me vî pirtûkê nivisandiye ez bawarim belkî di warê nivisê da di warê pedagojiyê da di warê gelek kemasî nabêjim tune lê her ku çêbe di her beşê da wê kemasî kêm bin bêtir ev derkeve lê tiştekî ye بله تم وقتی گو بحث آن تشتی و هاد بی تدی تم بیجن داربندک ما علاقات ما هی ام حمد تشتی خو دابیجن سر ام دیجن دولت آمتنه دولت کردیتنه وها یعنی هگر ام دفج وی مسئله بردن ده حال حاضر ده کرد وک نها روشا وانچی امکانی وانچی اول جبو وجهه زاروکا جبو ادبیات زاروکا بچکی لپیش که یعنی چیزی کرداتی خواستن گو بکن یا چیزواتی خواستن گو بکن و ناکن نها چی تکارم بکن از آها بیجم کانی لجهانی بگرن برا
لکولین چکن کیجان دولت تایبت جبو زاروکا هزار نظام چکا پرتکوده دیسا دولت هبجی دیسا رخصتن آنجی امبیجن دزگاه آنجی کسایت یعنی دولت او لگوری من پر برسفه کی پر چاو بیجن جبوك وج برسكريكي برا رابا هاري مزنه تو علاقه بدولتي رتونه نها نفسكاركي مينا كان بيجن تول برمي تو نفسكاري تول جبو زاركو تشتكي بنزي كيش تاخذ بينانسنه كسنا بيجن ها برسكريكا هاري مزن مجي شخصيته جبركو نفسكاري ما نرم يعني ازفرا رخنا بكم يعني از خوشي تدا ببينم دات كبسر ساني 24 ساعت سترانی کردی دبیجه دجیان خدا 24 ساعت بیانی داخل زمانی دجمن داخل نه اگر تو میجی خدا شورش بکنانی سرک تم دگو ربرابو هیچ دبیجه دبی بنده چنن هون هیز دست ودایه میجی ودایه هون چکن انسان اگر دمیجی خدا شورش چه نه که به اینجا هب شورش چه به تو نکار او انسان نکاره لگوری دمی یانجی لگوری پیوستی خو پیک ببه تو بری دمیجی خدا تو میجی خدا بفکری تو انسان اری راست هم انسانın بری ارتشتی لی ناسنامه ما کرده رنگ ما کرده تو انسانی اما تو کردی تو میجی خو اگر دوی واردا ikna ne ki tu şoraşı disteri koda çina ki tu tijani da ne kari tu tişteki biki ne mümküne. Astım da bejim belki kurdiyamıcı gelle ki kemen nizam pır tiştacı ama hatta jibinti tijana koda kurdi. Jberku es kurd hatime cihani des min ne khas belki jimin bipersiyana belki es İspanyol bahtama dünyaya yani ez çizanım. وارننه مادام كو اس كرد هاتمه هم همبري بي جالي هم لهمبري بي اخي شبركو او اخته بالصلاه مازن كريه تو دينداري بي اخا خوي تو دينداري جالي خوي تو دينداري خوي دايكو باب خوي شبركو دايك باب كاتان انت تو تاني وانا بفكري تو يجبوني وان كاربكي لغوري من برسكريا كما هري مازن اول مادام يجي خدا شورش بكنانيه بله اما اف چند دقیقه داوی گمانه میوگن سر پروژه کاکله کنجی هل بجارتنا وینا وی یعنی کاکله کنجی لمان اگرانه ما تماشات کس لابی خوش لمان را بشینه ناوی پرتوکی لمان دانی جخو وانا جوی چکریه وانا کشه بخو نرمنده کی از پر بگن yani gerçekten vaneyi tabet لسر جنا ونی جنا چه دیگه وی ناویدانی پر ناوی خوشه دزاروکتی و نزانم لهره ما پر بکاردانی کاکلی کنجی. ولی بشه دوا پرتوکا دوا کنگی در. بشه دیا لسر سپانسر بشه اری اما مادنه هر تشت آماده yani از بجم آنها سپانسر بشه اری رسم چه دیگه جخو نویس حاضرن گش حاضره. همه جی لبنده بنوش با کسین گو یعنی با زاروک خوش گو تخوازن به کردی بخوینن با خوین وای پرتوک لبر دست میام امل هویا پرتوکا دواجی بنن بهوینو گو به برفرهی به بلاف کرونو بگی دست هر زاروک کی کرد روتین دا گلک سپاس جو هات نتایا برنامه پرکه خوش بون. سپاس کم و درفت تامن کو من هات تلویزیونی دا برام خدا ناسین سپاس کم و سرکفتن جبو سپاس کم بو اکومه تماشا دکن جوان رشی. بله دوباره سپاس بو تماشاوان هجا حتی برنامه کدن هم بمین خیر و خوشیه ده بخاطره و